Vandimwe amayobera duhimbaza arahambaye. Roho Mutagatifu nadufashe natumurikire ngo tuzirikane kandi duhamye uko bikwiye impano y'ubusaserdoti Kristo yagabiye abe. Mu kuzirikana tumurikirwe n'aya magambo matagatifu tumaze kumva ngo Roho wa Nyagasani arantwikiriye kuko yantoye akansiga amavuta ngo ngeze inkuru nziza ku bakene namamaze umwaka w'impuhwe z'Uhoraho. Ayo magambo y'umuhanuzi Isayasi Yezu yayasomeye mu ngoro arangije ati ibiri muri ayo magambo byujurijwe nonaha imbere yanyu. Yezu Kristu umwana w'Imana, intore y'Imana yasizwe amavuta. Yezu Kristu watumwe n'Imana kurokora bene muntu. Yezu Kristu witanze agahinduka umugati w'ubuzima kugira ngo hatagira n'umwe ubura Imana. Ubutumwa bwa gisaserdoti bwa Kristu yabusigiye abasaserdoti bakora byose mu cyimbo cye. Aya magambo twumvise ngo Roho wa Nyagasani arantwikiriye, umusaserdoti ayumva ayiyerekezaho, bikamutera gutangarira urukundo rw'Imana, bigatuma yiyumvisha neza uburemere bw'umuhamagaro we nk'umusaserdoti uvuye mu bantu, ariko agahamagarirwa gutagatifuza imbaga mu cyimbo cya Kristo. Kwakira impano y'ubusaserdoti ntibiba kwakira umurimo gusa w'ubutumwa, ni ukwakira ububasha bwo kurokora bene muntu. Umusaserdoti rwagati mu ikoraniro ni impano y'igitangaza Imana yahaye umuryango. Turazirikana mbere na mbere ko umusaserdoti ari intore, ni umuntu nk'abandi, umunyantege nke nka bene muntu bandi bose. Imana yamanuye indoro yayo, iramureba, imuhitamo, iramwigomba, imugira umugabuzi wa bwa bukungu bwa Roho yaturonkeye mu kuducungura. Gitabo kibyandikiwe Abahebureyi umutwe wa 5 kitubwira aya magambo dukunda kuzirikana igihe cyose dutekereje ku butorwe n'ubutumwa bw'umusaserdoti, ngo umuhereza bitambo wese atorwa mu bantu agashyirirwaho gufasha abantu mu mubano wabo n'Imana. Intore bivuga ko Imana yamugeneye kuba umwihariko wayo. Intore bivuga ko yatorewe ubutumwa Imana yamugeneye. Twabyumvise muri kiriya gitabo cy'umuhanuzi Isayasi ndetse no mu Ivanjiri. Ubwo butumwa ni ugushyira abakene inkuru nziza, kubohora imbohe, guha impumyi kubona, mu ijambo rimwe kurokora umuntu wese ugatuma yunga ubumwe n'Imana. Mu bundi buryo bwo kuvuga ni ugutuma buri muntu wese utuye hano kuri iyi si yagira ihirwe rya mbere tuzi twemera, ari ryo
kubana n'Imana, kwakira agakiza k'Imana. Padiri abereyeho icy'ingenzi cya mbere ku isi, gutuma umuntu amenya Imana. Yezu niwe mucunguzi, niwe utwiha muri Ukaristiya ntagatifu, niwe uduha penitensiya, niwe uduha ubugingo bwe mu masakramentu duhabwa, ariko nyamara yashatse kubinyuza ku musaserdoti. Padiri umuntu usanzwe ariko watorewe ibidasanzwe. Padiri igihe cyose tuvuze n'iryo zina twumva mu mutima wacu hari igitinyiro gikomeye mu byerekeranye n'ubutorwe bwe, mu byerekeranye n'ubutumwa bwe. Padiri iteka iyo atekereje ku muhamagaro we ntabura kudagadwa mu mutima. Ndinde Nyagasani wo kujya mu cyimbo cyawe, ngatagatifuza umuryango wawe, nkaba umuyoboro w'ibyiza byo gucungurwa, kandi nyamara ndi umuntu usanzwe w'umunyantege nke nka bene muntu bose. Tuzirikane ikindi gitangaza Imana yakoreye, Imana ikorera mu mutima w'umusaserdoti mu gihe ahabwa iryo banga, kandi Padiri agahora iteka yakira ubwo buvunyi, ubutaretsa, ubutarambirwa mu minsi yose y'ukubaho kwe kose. Tubyite ingabire imugira umusaserdoti. Mu gihe cy'itangwa ry'isakramento ry'ubupadiri, umwepiskopi atakambira Imana amusabira kugira ngo Imana imwuzuzemo Roho Mutagatifu, imuhe umutima wa gisaserdoti. Dore amagambo umwepiskopi akoresha atakamba ati: ongera usendereze mu mutima we Roho umuha ubutungane. Duhereye kuri iri sengesho, kuri iryo bango ry'iri sengesho, twavuga ko guhabwa ubupadiri ari uguhabwa no guhamagarirwa ubutungane. Mu busaserdoti, padiri ahabwa inema y'inyota y'ubutungane. Padiri ahora mu myitozo yo kunogera Imana, ubutaretsa, ubutarambirwa, ubutamenyera. Inyigisho ahabwa imuhora ku mutima. Basaserdoti bavandimwe, namwe bakristu muryango w'Imana, reka mbibutse amabango make ari mu nyigisho abasaserdoti tubuhabwa. Ngo wemere ibyo usoma mu gitabo gitagatifu, ibyo wemera ubyigishe, n'ibyo wigisha wihatire kubikurikiza. Inyigisho utanze zirajye zibera imbaga y'Imana ifunguro n'impumuro y'imibereho yawe yose, igwe neza abayoboke ba Kristo. Ngo urugero utanze rwubake ya ngoro y'Imana. Ba Kristo bavandimwe, ngicyo icyo dukeneye mbere y'ibindi byose: ubutungane, impumuro nziza y'imibereho yubaka umuryango w'Imana. Kuri uyu munsi twongera gusubiramo nk'abasaserdoti amasezerano yacu. Ba Kristo nimudusabire kuba abasaserdoti baharanira mbere ya byose kunogera Imana. Abasaserdoti baharanira, bahora bahirimbanira
mbere ya byose ubutungane. Imibereho yacu igire impumuro y'ubutungane. Amavuta matagatifu dukoreraho imihango mitagatifu muri iki gitambo cy'Ukaristiya aratwibutsa ko umusaserdoti ari uwasizwe, kandi umurimo atorerwa ari umurimo mutagatifu kandi mutagatifuza. Dusabe bidutere gusaba abasaserdoti benshi kandi beza, abasaserdoti batagatifu kandi batagatifuza umuryango w'Imana. Muri iki gitambo cya misa turanazirikana kandi ingabire y'ingenzi, ndetse dushatse twavuga ingabire shingiro. Tuzi neza ko ariyo yahawe abakristu ba mbere, ingabire y'ubumwe, ubumwe kandi bufitanye isano n'ubusaserdoti. Inteko y'abasaserdoti bunze ubumwe bibumbiye kuri umwe muri bo ni ingabire ikomeye mu buzima bwa Kiliziya, mu buzima bwa diyoseze. Abasaserdoti bahujwe n'isano ishingiye ku isakramentu bahabwa. Mutagatifu Inyasi wa Antiyokiya yadusigiye impanuro nziza yerekeye ubwo bumwe. Abasaserdoti bunze ubumwe n'umwe muri bo watorewe kuba ikimenyetso cy'ubumwe bwa Kiliziya, umwepiskopi. Mutagatifu Inyasi akagira ati, basaserdoti nimumwibumbireho nk'uko imirya y'inanga imeze. Imibereho yacu n'imibanire yacu nk'abasaserdoti nihore ihumura urukundo n'ubumwe. Mu busaserdoti twahawe harimo, twabivuga gutyo, injishi itajishurwa y'ubumwe. Ubumwe, urukundo, se yiyumve muri uwo muryango wunze ubumwe. Buri musaserdoti ahora avuga nka Kristu ati, nditagatifuza kubera bo, nditagatifuza, ndiyegurira Imana, Nyagasani ndakwiyeguriye, ndaharanira ubutungane kubera bo, kubera umuryango w'Imana. Buri wese mu bakristu, mu bagize umuryango w'Imana, twese niyubahwe akundwe uko Imana imukunda. Buri wese akoreshe ingabire Imana yamuhaye kugira ngo twese hamwe twubake ku buryo bukomeye umuryango w'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe.